Ndabasuje kandi mbahaye nanone ikaze ku Isaniro Empire. Mu nama yari yahuje abadepite, Depite Mazimpaka yatangaje ko abiyandikisha gukora ibizami by'akazi no kugasaba birimo bakwiye kujya bacibwa amafaranga kugira ngo bemererwe kwiyandikisha gukora ikizami cy'akazi ku mwanya runaka. Nubwo ibi yabitangaje, ntiyigeze areba ku ruhande rw'uko n'ubundi usaba akazi aba ari kugasaba kugira ngo abone amafaranga, hakibazwaho usaba akazi ayo mafaranga azajya acibwa azajya ava kuko usaba akazi aba agasaba ari uko nyine ashaka kwikura mu bukene. Nubwo ibyo yabivuze, hirengagijwe imbogamizi abajya gukora exami bahura nazo, nko kuba site z'ibizami ziba kure ku buryo usanga gutega bigorana n'izindi mbogamizi nyinshi. Leta y'u Rwanda yatangaje akayabo k'igihombo iterwa n'abatajya gukora ibizami by'akazi. Iyi mpamvu akaba ariyo Depite Mazimpaka yashingiyeho avuga ko abakora ibizami bakwiriye kujya bacibwa amafaranga kugira ngo bemererwe kujya kwicara ku ntebe y'ikizami. Nubwo akazi ka leta kabonwa n'uwozereye ugereranyije na miliyoni 1,100,000 y'abagasabye mu mwaka wa 2024-2025, kakabona abagera ku bihumbi 3,100 bonyine. Ukoze imibare ubona Leta y'u Rwanda ihomba za miliyari bigizwemo uruhare n'ababa bagasabye batajya gukora ibizamini n'ibindi. Iyi akaba ariyo mpamvu biri gutekerezwaho kujya hishyurwa amafaranga mbere yo kwiyandikishwa ku mwanya runaka, nubwo hari uruhande bibogamiye. Raporo y'ibikorwa bya 2024-2025 ya Komisiyo y'Igihugu ishinzwe abakozi ba Leta yagaragaje ko muri uyu mwaka hari imyanya ikeneye abakozi 3,963, abantu 1,111,011 n'abantu 40 basabye akazi kuri iyo myanya yari ihari, kabonwa n'abantu 3,134 gusa. Abakozi babonetse bangana na 79.1% by'umubare w'abakozi bari bakenewe. Abakozi 829 bangana na 20.9% ntabwo babonetse kubera ko hari abakandida bamwe banze akazi abo komisiyo yasabye batashyizwe mu myanya kuko batujuje ibisabwa, abataramara imyaka 3 ku myanya basanzwe bakoramo, n'abatsinze ku myanya myinshi bagahitamo umwe gusa. Mu bantu 1,111,011 n'abantu 40 basabye akazi, hatoranijwe abantu 673 n'abantu 416, mu gihe abakoze ibizami bari 106 n'abantu 360 bangana na 15.8% by'abari basabye akazi. Bivuze ko abarenga 673 bagombaga gutegurirwa imyanya ariko ntibajya gukora ibizamini. Kugira ngo hatangwe ikizami cy'akazi, urwego rugatanga rukodesha mudasobwa zikorerwaho n'ibindi bituma ikizami gikorwa neza, nk'ibyumba byo gukoreramo, internet ikoreshwa n'ibindi, kandi kodesha ibihwanye n'umubare w'abasabye akazi bakemererwa kugera ku gice cyo gukora exami. Twibanze kuri mudasobwa gusa, internet ivuyemo, umukandida umwe yishyurirwa 4,000 ku munsi. Bivuze ko hagendeye ku bakozi 3,963 bari bakeneye ku myanya yari ihari, hakitabira abakandida 106 n'abantu 360, byatwaye asaga miliyoni 425 n'ibihumbi 440 agenda ku mashini zikodeshwa zonyine. Ukoze imibare y'igiciro cya mudasobwa zose zari zateguriwe aba bakandida bose bari bemerewe kugera kuri etape yo kujya gukora ibizami, usanga zaratanzweho miliyari 2 na miliyoni 693 n'ibihumbi 664 by'amafaranga y'u Rwanda. Bigaragaza ko bitewe n'abantu batajya gukora ikizami cy'akazi, Leta yahombye miliyari 2 na miliyoni 238 n'ibihumbi 224 y'amafaranga y'u Rwanda yagendeye ku mashini zari gukorerwaho ibizami gusa. Nubwo bimeze gutyo, ikiguzi kigenerwa abakoresha ikizami cyanditse nicyo mu buryo bw'ikiganiro n'umwanya bitwara ntabwo ayangaya yabariwemo, gusa aya yose nayagiye mu mwaka umwe. Ubwo ubashije gukuba n'imyaka 5, usanga Leta yarahombye akayabo ka miliyari nyinshi. Hagendewe kuri aya mamiliyari yose, nibyo byatumye hatekerezwa cyane ku guha akazi abashyizwe ku rutonde rw'abatsinze bategereje, bizwi nka waiting list, aho gushaka abakandida bashya. Ukibaza uti, ubwo utaragiye mu kizamini kimwe cy'akazi yanajyayo ntagira amahirwe yo kujya kuri waiting list, bizagenda gute? Nk'ubu mu gihembwe cya 2024-2025 ku rutonde rwa waiting list hashyizweho abakozi 5,223, harimo abagabo 3,873 n'abagore 1,350 gusa. Ubwo abo bose 5,223 ni abari kuri waiting list. Muri iki gihembwe cya 2024-2025 abakandida bahawe akazi bakuwe ku rutonde rw'abategereje bari inshuro 3 z'abakuwe ku rutonde rwa 2023-2024. Muri 2023-2025 abakozi 1,872 nibo bahawe akazi bakuwe ku rutonde rw'abategereje. Ubwo ni abari kuri waiting list bavuye ku bantu 624 bakuweho mu gihembwe cya 2023-2024. Ni mu gihe mu mwaka wa 2022-2023
bari 256 bahawe akazi bavuye kuri waiting list bonyine. Hashingiwe kuri iyi raporo, komisiyo igira iti kuba harabayeho ubwiyongere ku ikoreshwa ry'uru rutonde rw'abari kuri waiting list byatumye inzego za leta zibona abakozi vuba kandi ku giciro gito, binagabanya igihombo leta iterwa n'idindira ry'akazi kubera kutagira abakozi bahagije batanga serivisi. Iyi komisiyo igaragaza ko niba gushaka abakozi 3963 bitwara asaga miliyoni 425 n'ibihumbi 440 y'amafaranga y'u Rwanda, gushaka abakozi 1872 bigatwara asaga miliyoni 200 y'amafaranga y'u Rwanda, bisobanuye ko miliyoni 200 zirengaho ariyo nyungu nkeya ishoboka leta yabonye hitabiriye ikoreshwa ry'urutonde rw'abakandida batsinze batashyizwe mu myanya. Ubwo n'abakandida bari baratsinze mu bizami byabanje bari kuri waiting list. Depite Mazimpaka Jean Claude aherutse kugaruka kuri iki kibazo, aho yagaragaje ko leta y'u Rwanda ihomba akayabo bigizwemo uruhare n'abatajya gukora ibizami kandi baratanzweho menshi, akavuga ko bakwiriye gushyiraho ingamba z'ubwirinzi zikumira igihombo kingana gutya leta iterwa n'abo batajya gukora ibizami baba basabye. Yagize ati mu gutegura ibizamini aba bose hashyizwemo amafaranga menshi, kuko amafaranga ateganywa hashingiye ku mubare w'abemerewe cyangwa se abiyandikishije, nabonye ari miliyari nyinshi leta ihomba bitewe n'abatajya mu kizami cy'akazi baba basabye. Depite Mazimpaka yavuze ko iyi komisiyo ikwiriye kureba uburyo abemerewe gukora ibizami by'akazi bajya bacibwa amafaranga runaka yo kwiyandikisha kugira ngo bajye bita ku bintu, leta nayo ireke guhomba amafaranga angana kuriya. Ati kubera ukuntu biteye usanga yiyandikisha ku myanya myinshi, akiyandikisha ahantu hariya, hanyuma mu igenamigambi hagategurwa intebe za mudasobwa, hagakodeshwa ibyumba, hagakodesha ibyumba byo gukoreramo hashingiye ku mubare w'abasabye akazi, ugasanga nyuma abantu ntibaje gukora ikizamini, leta igatanga amafaranga ku bintu bitari ngombwa cyangwa igatanga amafaranga ku bantu batari bwitabira ikizamini, aya yose akaba apfuye ubusa. Yarashingiye ku mibare y'ubwitabire mu gukora ibizami kuri site buri hasi ugereranyije n'abakandida baba bateganyijwe kwitabira. Nko kuri site ya Huye abakandida bangana na 96.4%, 91.1% bo kuri site ya IPRC Kitabi, 90.4% bo kuri site ya IPRC Huye na 97.4% bagombaga gukorera kuri esi Nyamagabe ntibitabiriye ibizami byari biteganyijwe, kandi kutaza kwabo ni igihombo kuri leta. Mu buryo bw'imibare muri esi Nyamagabe hakoze abakandida 7 kandi hari hateganyijwe abantu 271. Kuri groupe scolaire Kimironko ya kabiri hakoze abantu 25, hateganyijwe abantu 47. Kuri GS Remera Catholic hakoze abantu 31 naho 57 ntibajyayo. Ni mu gihe kuri GS Rugando TSS hakoze abantu 24, abandi 52 bari bategerejwe ntibakora. Muri 2024-2025 abakandida 544 bagombaga gukorera muri IPRC Huye, hakoze abantu 52. Muri IPRC Kitabi hakorera abantu 142, haragombaga gukorera abantu 1567. Ni mu gihe muri UR Huye hakoze abantu 41, haragombaga gukora abantu 1143. Komisiyo ishinzwe abakozi ba leta ikomeza igira iti aya makuru agaragaza neza ko ubwitabire bukeya kuri site biteza ingaruka ku igenamigambi ry'inzego, aho usanga zakodesheje mudasobwa nyinshi ugereranyije n'abitabira, bigatuma amafaranga apfa ubusa. Imibare igaragaza ko abakorera leta mu Rwanda babarirwa kuri 7%, abasigaye bose bakaba mu nzego z'abikorera. Ubushakashatsi ku bashomeri n'abakora mu Rwanda mu gihembwe cya gatatu cya 2025 bwagaragaje ko abafite akazi bose ari 4.9, abandi basigaye bose akaba ari abashomeri. Magingo y'urwego rwa serivisi ni rwo rukoresha abaturarwanda benshi kuko rwihariye 44.9%, abafite akazi mu rwego rw'inganda bakaba 20%, naho abakora ubuhinzi bugamije ubucuruzi ni 35.1%. Bivuze ko abahinga by'amaramuko batabariwemo kuko babarirwa mu bashomeri. Gusa nubwo bimeze gutya biragoranye ko ibi bizahinduka kuko abakora akazi bashyiriweho uburyo bwo gushaka akazi babanje kwishyura, noneho umubare w'abajya kukaka bitewe nuko hari abakaka bakabura nayo gutegesha, byazagorana mu kubona bitabira gusaba akazi, ahubwo abakoresha bashobora kwisanga babuze abakozi. Inzira yonyine ishobora gukemura ibi nuko hashyirwaho uburyo bwo gukorera ibizami kuri interinete, kuko ibi byagabanya igihombo leta iterwa n'abantu batitabira ibizamini ntibajye gukora ibyo basabye, kuko nubwo bakwitabira imyanya basabira idakwiranye n'abasabye akazi, byanze bikunze ku bashaka abakozi n'abashaka akazi ibihombo ntibyabura kuboneka. Kuko nk'urugero nimba mu bantu 100 basabye akazi bose bakajya mu bizami hakenewe abakozi 20,
byatuma n'ubundi hateganyijwe abantu 100 ko aribo bazakora examen hakaza 50 kandi hakenewe abantu 20. Ibihombo n'ubundi ntaho byaba bitaniye. Bibutsa ko bari ibitekerezo byacu bwite, buri wese afite uko abibona. Reka ducumbikira aha guhanga udushya no kwihangira imirimo biri mu byo leta ishishikariza kandi byakemura ubushomeri mu Rwanda. Ibiganiro by'isaniro nakagaruka ngayo nguko.